Kada se i to završilo, dobili smo ekskluzivno pravo da snimamo koliko želimo. I to u jednom od velikih hangara aerodroma Kubinka, jedne velike baze na 100 km od Moskve. Kao što možete da vidite, u ovom hangaru je trenutno temperatura -10, što je vrlo prijatno s obzirom da je napolju oko -15. S nama je gospodin pukovnik Martinović i pitat ćemo ga šta je ovo što vidimo iza. Ove avione koje vidimo iza, to je MiG-29 iz akrogrupe Striži, znači u prevodu na našem jeziku Lasta, a drugi avion, veći od njega, to je Su-27, normalno iz akrogrupe Ruski Vitezovi. Da bismo saznali nešto više o ovim avionima, zamolit ćemo gospodine pukovnika da otvori kabinu MiG-29 i da nam kaže ono najosnovnije o kokpitu ovog poznatog lovca koji smo vam svakako već predstavili. Izvolite. Gospodine Martinoviću, objasnite nam, molim vas, šta ovdje vidimo. Ovo je MiG-29 osnovna serija, znači osnovna varijanta kao što su naši u našem ratnom vazduhoplovstvu. To je izuzetno jedan dobar avion, lovac presretač i lovac bombarder. Ovdje vidite, ovdje su ručice gasa i forsaža, gdje je ručice gasa koja, evo, vidite, za podešavanje snage motora, palica za upravljanje, ručice za katapultiranje. Pa ne znam, recimo ovdje taj, što bi se reklo engleski, ti veliko to bolje znaš, head-up display, ili Rusi kažu ILS. Znači čelno staklo na kome se reflektuju svi podaci od instrumenta, počeo ne znamo navigacije, kad se leti u kako bih rekao, trenažna obuka, pa recimo do borbene obuke, kad se pomoću ovog prekidača postavljaju određeni elementi. Naprimjer, evo sad se nalazi prekidač na položaju navigacije. I onda bi se tu pojavila brzina, visina, kurs leta i tako dalje, da ne bi morali da gledamo uopšte dole kabinu. Zatim, ako hoćemo da radimo radarom, postavimo položaj na RL. Ako hoćemo da radimo sa IC tragačom, toplopelnim navigatorom TP. Ako hoćemo da vršimo vazdušni boj, znači bliski boj BB, bliski boj. Zatim ima, ne znam, opt, FI 0 i prognoza roška. Znači sve su to pozicije sa kojima se barata u toku. Ovdje vidite jednu ručicu, to je za uvlačenje i izvlačenje stajnog trapa. Ovdje je pokazivač preopterećenja, znači akcelerometar i pokazivač napadnog ugla. Evo pogledajte, ovdje gdje je crveno ograničenje 9,5, skoro 10 G po konstrukciji aviona, a ovdje što je obeležena crvena linija sa oznakom broja 15, to kad se rade akrobacije u trenažnoj varijanti, naprimjer kad se piloti treniraju, postavi se napad ugla 15 stepeni, to preopterećenje G5. I bukvalno ne mora se gleda ništa, samo to preopterećenje i avion normalno se čitavo vreme ponaša. Ovdje što je interesantno, on ima sistem inercione navigacije. Znači može da postavi, kako se kaže, 3 ppm-a, znači 3 pozicije nekog radio uređaja i 3 prekretna orijentira. Znači 3 aerodroma i 3 ppm-a. Ti ppm-ovi, oni kažu ppm, mi bi recimo rekli može postavi Nikšić, postavi Obrenovac i postavi na primjer Prištinu. A ovdje može da postavi, ima jedno dugme da piše voz vrat, to znači povratak. Tako da u slučaju kad vršiš presretanje noću ili oblacima i tako dalje, pritisne se to dugme voz vrat i on će pokazati tačno koliko ima kilometara do aerodroma i koji je kurs. Znači ovdje na palici, ako možete da vidite, postoji jedan za širinu ruke. Znači ovdje se pomoću ovog podešava da vam rukohvat lepo bude na palici. Tako da sa unutra strane palice ima jedna, Rusi kažu gašetka, mi kažu jedna ručica mala, mekana. Kad se uhvati palica, ta ručica uđe unutra i autopilot je isključen. Međutim, čim se da neki nagib, oštar ili bilo šta, pusti se palica, ta je gašetka izašla, autopilot sam nastavlja da radi. Znači, ne treba pilot ništa da dira. Recite nam, molim vas, koja je razlika između ovog osnovnog modela koji ima i naše ratno vazduhoplovstvo i ovoga koje su Rusi, znači ovaj sad koji su Rusi stvorili? Da, je velika razlika, zato što kod ovog novog je veoma mali broj instrumenta, to je takozvani glass cockpit. Znači, sve su ekrani i na ekranima se te projekcije određene javljaju. Ovdje vidite ima jedan interesantan uređaj, ekran. Na njemu izlaze sve trake, na toj traci ekrana, kako bi rekao, izlaze svi mogući otkazi.
ili da je nešto u redu. Znači vrši se testira se avion pre poletanja i ta se traka pregleda. Ako je sve u redu, pilot ide u kabinu. Reda radi, pošto radimo za televiziju Crne Gore, te trake je uspešno proizvodio aluminijski kombinat iz Podgorice. Kad smo bili u kritično vreme. Ovdje ima jedan instrument vrlo interesantan, zove se SPO-15. Ta SPO-15 služi da pokaže sa koje strane avion ozračen. Ovdje postoje svetleće lampice koje pokazuju i obeležena je daljina. Da li je to 15, 20, 30 i koliko kilometara, odnosno kurs, pod kojim je kursom. Eto, znači to su te osnovne stvari koje su interesantne. Ovo su instrumenti, znači komandno-pilotažni pribor, to se zove ono što bi rekli rani AGD ili avio horizont, znači komandno-pilotažni pribor, navigacijsko-pilotažni pribor. Možete nam reći čemu služi znači ovaj zastor? Ovaj zastor služi kad se leti noću, ja sam sad spustio sedište, kad se leti noću ovo se zatvori da se ne bi javljala refleksija na instrumentima, od instrumenta na čelno staklo. Znači i to je praktično Sad predlažem da se spustimo dolje da nam objasnite naoružanje pod krilima jednog i drugog aviona. Na naoružanje, pošto nam je interesantno da ne govorim o ovim antenama, ima tih antena tušti tama. Ovdje je top Geša 301. Kalibra 30 mm, brzina gađanja tog topa u minuti je 1850 granata. Znači, hladi se vodom i količina vode za hlađenje topa iznosi pola litra. Nevjerovatno. Nevjerovatno, tačno. Sada prelazimo na raketno naoružanje. Znači, on raspolaže raketnim naoružanjem, vazduh-vazduh. Ovo je konkretno postavka za vazduh-vazduh. Ovo se radi o raketi R-27, koja je dometa 60 km. Znači, raketa srednjeg dometa. Lansira se po sistemu, ima mnogo aktivni sistem vođenja, znači može da se precizno da se vodi sa 30 km, a neprecizno sa 60. Kad se lansira sa 60 vrši se radiokorekcija. Znači prati se radarom sve dok bojeva glava rakete ne napravi zahvat. Kad napravi zahvat, tada pilot može da izađe da više ne prati. Znači rekli smo maksimalni domet 60 km, a efektivan domet je oko 25-30 km. Koji je njen pandan u američkom naoružanju? Pa to je više, tih raketa ima, ne znam. Amram možda? Amram ne, Amram je pandan R-77 koja će zameniti ovu raketu, naravno. To je R-77 vrlo moderna raketa. Sad ovdje je jedna vrlo interesantna raketa, to je raketa R-73. To je mala raketa dometa 18 km, a ubojita je maksimalno, što se kaže. Znači, on može da nosi tu postavku konkretno koja ima 6 nosača, 6 raketa, mogu da budu recimo razne varijante kako hoćete, a umjesto ove zadnje može da bude raketa R-60, R-60 TMK, na primjer, može da bude i na ovom nosaču i na tom nosaču R-60 TMK, to su infracrvene rakete. Na novom MiG-29M imamo, znači, dodate još dvije podvesne tačke pod krilima, znači imamo 8 podvesnih tačaka umjesto 6. Apsolutno ste u pravu. I znači MiG-29M, a čak i ovaj može da nosi raketu R-77. To je ta pandan Amramu koja, kako nam jedan glavni konstruktor rekao, može da gađa unazad. Znači da ne kažemo baš da pravi petlju napred, već ima način da skrene u levo, na primjer, i gađa ciljeve koje dolaze zadnje polusfere. Što znači da više uopšte nije prednost zaći nekome u rep, jer postoji ta ruska raketa koja ide unazad. Tačno, pravo ste. Čuli ste gospodina Martinovića, mi ćemo vas još podsjetiti na neke interesantne podatke o MiG-29. Dužina ovog, kako Rusi kažu, malog lovca je 17,5 metara, visina 5, a razmah krila 11,5 metara. Maksimalna poletna težina je 18.500 kg. Maksimalna brzina na visini od 11.000 metara je 2.445 km na čas, a maksimalna brzina na nivou mora je 1.500 km na čas. U polukugli, neposredno ispred vetrobrana, smješten je IC tragač i laserski daljinomjer koji omogućavaju napad bez upotrebe radara, čije bi zračenje protivničkom avionu otkrilo prisustvo napadača. Velike šanse za pobjedu u manevarskoj vazdušnoj borbi MiG-29 ima zahvaljujući sposobnosti izvođenja izuzetno oštrih manevara pri velikim napadnim uglovima, što je omogućeno odnosom potiska i mase većim od 1 i velikim uzgonim površinama u koju spada i sam trup, koji u suštini i ne postoji, nego je potpuno sjedinjen sa krilima. Za polijetanje dovoljno mu je 240 metara.
Prije nego je ušao u naoružanje sovjetskog ratnog vazduhoplovstva, prethodila su detaljna ispitivanja na 11 prototipova, a Valerij Minjicki je glavni probni pilot. Prvi let obavio je 6. oktobra davne 1977. godine, a prvo prikazivanje zapadu na aerosalonu u Farnboroughu 1988. godine, kada su probni piloti konstrukcijnog biroa Mikojan prikazali pune akrobatske sposobnosti MiG-a 29. Predlažem da pređemo na Su-27, njegovog mnogo većeg brata. Evo ovako, ovo što se nalazi za nas, to je Su-27. Imali ste prilike u Dubaju da vidite Su-37, znači varijantu ovog aviona sa vektorisanim potiskom i savremenijom elektronikom. I našeg sagovornika ćemo zamoliti da nam kaže koja je razlika znači između ovog aviona koji smo malo prije vidjeli, MiG-29, i ovog čudovišta iza nas. Ovo je avion Su-27, to je veći avion, to je praktično veliki lovac, strategijski lovac da se izrazimo. On je interesantan avion zato što ima 10 podzasnih tačaka, znači može da nosi 10 raketa vazduh-vazduh ili da nosi 8 tona ubojnog materijala, da kažem, ubojnog tereta za dejstva po objektima po zemlji, za razliku od MiG-29 ovoga konkretno, koji može da nosi 2,5 tona. Znači, novi MiG, rekli smo, M modifikovani, nosi 4,5 tone, a ovaj nosi 8 tona. Avion je zaista izuzetno dobro koncipiran, evo pogledajte njemu kako to izgleda. Radar je moćan, znači domet radara je veći nego što je domet radara na MiG-29, to se vidi u toj radarskoj kapi koja zaista impozantno deluje. Avion ima, bez obzira što je velike gabarite, on ima izuzetno dobar manevar. Vidjeli smo gde smo bili na raznim aeromitinzima, naravno. Od njega je razvijen avion Su-30, Su-32 FN, Su-35, Su-33 karabeljni, znači brodski, i Su-37, naravno. S tim što su dodavani, ne znam, kanari i tako dalje, ali uglavnom koncepcija, razmak krila, dužina, trupa, pogonska grupa je ostala ista, sa nekim ko Su-37 što je napravljeno vektor vuče, tako da su manevru razliku drastično od drugih aviona. Znači veoma sličan MiG-29, ali za 40% kako tvrde veći i snažniji, znači moćniji od MiG-29. Moćniji avion od MiG-29. Znači Su-27 i MiG-29 se nalaze u standardnom naoružanju Rusije. To im je udarna snaga sad. Znači, i kako smo saznali, jedini će da ostanu od te generacije. Jedini će da ostanu od te generacije, s tim što će MiG-29, kao također i Su, da se izvrše određene modifikacije. Već na MiG-29 su izvršene, napravljen avion Su MiG-29 SMT. Čuli smo, znači, iz razgovora sa generalom Minjickim. Tačno. Evo, možete li nešto da nam objasnite ovako interesantno za... Evo vidite ovdje postavku, na primjer, konkretno kod njega su stavljene 6 raketa R-27. Znači 6. I stavili su 4 R-73. I to novo izdanje, tako da je... Volim da istaknem vezano za ovaj lovac je da mu je maksimalna poletna težina 33 tone, a DC-9, avion za 115 putnika prazan, teži 27 tona i 400 kilograma. Dužina mu je 22 metra, razmah krila 15 metara. Maksimalna brzina na 11.000 metara iznosi 2280 km na čas. Dolet je nevjerovatnih 3680 km. Ako vas interesuje kada je počeo razvoj ovog najboljeg lovca na svijetu koji u operativnoj upotrebi, vjerovatno ćete se iznenaditi kada čujete 1969. I tada se od konstruktora biroa Suhoi tražilo vrlo jasno i kratko da lovac bude najbolji u svom poslu, uništavanju protivničkih letilica. Njegov prototip oznake P-42 postavio je 27 svjetskih rekorda u visini leta i brzini penjanja, od kojih je 5 apsolutnih. Za nastupe na aeromitinzima, rusko ratno vazduhoplovstvo formiralo je akrobatsku grupu Vitjazi i Striži, čiji avione gledamo, a koji se nalaze u sastavu 234. Proskurovskog gardijskog puka iz baze u kojoj smo trenutno.